tembera Nyaruguru urebe uko ihagaze ubu mu bikorwa by'iterambere, mu bukerarugendo n'ibindi. Iyi Nyaruguru yari yaribagiranye, yaratawe ku buryo abantu bumvaga nta kintu gishobora kuva Nyaruguru habura hate kugira ikivayo, kandi hari abantu nibwo bukungu bwacu bwa mbere. Aya ni amagambo ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavugiye Nyaruguru mu mwaka wa 2017 ubwo yiyamamarizaga, ndetse yanasezeranyije abaturage baho ko atazabatenguha, ko ahubwo hagomba kuboneka impinduka vuba bidatinze. Izo mpinduka kuri ubu zirigaragaza, kuva ku bikorwa remezo kugenda ukagera ku muturage wo hasi uhinga icyayi. Umunyamakuru w'ikinyamakuru Igihe, ari nacyo dukesha amakuru agize iyi nkuru, Bwana Hakizimana Jean Paul aragira ati: reka mbikubwire mu mibare, umwaka ushize wa 2024 n'umwaka wa 2025 ikawa n'icyayi byinjije abaturage ari nka miliyari 21. Ubu ni ukuvuga amafaranga yagiye mu mifuka y'abaturage. Si ibyo gusa, kuko abaturage bo muri ako karere bahawe ishwagara mu mirima yabo, bituma ubutaka bwari bubi buhinduka bukera cyane. Sinareka no kukubwira ko muri aka karere hari ibikorwa remezo byinshi bitandukanye, ku buryo ku muntu aheruka nko mu myaka 30 ishize agiye yakifata ku munwa akumirwa. Ikinyamakuru Igihe yasuye aka karere, itembera mu mihanda myiza yahubatswe muri iyi myaka ya vuba aha, ndetse inagera ahandi hantu hatandukanye hagiye hashyirwa ibikorwa remezo. Si ubwa mbere nari ngiye muri aka karere, ariko nanone nibwo bwa mbere nakagiyemo nkabona kumwenyura kw'abaturage benshi. Ikiganiro cyihariye n'Igihe, umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Dr. Murwanashyaka Emmanuel yavuze ko mu myaka 31 ishize u Rwanda rubohowe, aka karere kibohoye ku bintu byinshi byari byaragasinyije kubera imiyoborere mibi yagiye iranga iki gihugu mu gihe cyashize. Yagize ati: nyuma yo kubona politiki nziza idaheza igamije gusangira ku mahirwe igihugu gitanga, mu karere ka Nyaruguru hakozwe ibikorwa byinshi bigamije kuzamura ubukungu, imibereho n'imiyoborere myiza. Impinduka ziragaragara muri serivisi z'ubuzima. Mu bijyanye na serivisi z'ubuzima, akarere ka Nyaruguru ni kamwe mu twubatswemo ibitaro byiza kandi bigaragarira buri wese bya Munini. Ibi bitaro byatangiye gutanga serivisi mu mwaka wa 2008, ariko nanone bigenda bivugurwa mu nyubako zabyo buhoro buhoro. Hubatswe ibigo nderabuzima 5 mu mirenge ya Ngera, Ngoma, Kivu, Mata na Nyabimata, bituma abaturage bivuriza hafi. Hubatswe kandi amavuriro y'ibanze 39 arimo 13 atanga serivisi zisumbuye. Akaba kandi hari andi 5 nayo arimo kuzamurirwa urwego. Meya Murwanashyaka nanone ati: umubare w'abakozi wagiye wiyongera, nubwo abakenewe bose bataramara gushyirwa mu myanya. Hashyizweho abajyanama b'ubuzima 4 kuri buri mudugudu batanga serivisi z'ubuzima zitandukanye, zirimo kuvura malaria ku bana n'abantu bakuru, kuvura indwara zitandukanye zibasira abana, gukora ubukangurambaga kuri gahunda z'ubuzima. Bwa mbere muri Nyaruguru babonye imihanda ya kaburimbo. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru buvuga ko bwa mbere mu mateka babonye imihanda ya kaburimbo, yanatumye muri aka karere hazamurwa imiturirwa igiye itandukanye. Mu mihanda ya kaburimbo aka karere gafitemo harimo Huye, Kibeho, Munini, Ngoma, ureshya na birometero 36, wuzuye mu mwaka wa 2022 utwaye miliyoni 90 z'amadolari. Nyuma yawo hahise hubakwa indi mihanda 4 ifasha abaturage kugeza umusaruro ku isoko, ireshya na kilometero 70, inyura mu mirenge ya Ruheru, Nyabimata, Muganza, Munini, Busanze, Nyagisozi, Ngera na Rusenge. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko kandi uretse imihanda bwanabonye imiyoboro y'amashanyarazi itandukanye yatumye kagera ku kigero cya 86% by'abaturage bafite amashanyarazi bavuye ku busa. Mu bijyanye n'imiyoboro y'amazi myinshi yubatswe harimo umuyoboro wa Mata Complex System, undi wubatswe ni Nyabimata Complex System, Nyungwe Complex System, n'indi myinshi yatumye abaturage bagerwaho n'amazi meza ku kigero cya 86%. Imidugudu y'icyitegererezo yubatswe ku bwinshi. Akarere ka Nyaruguru ni kamwe mu turere dufite imidugudu y'icyitegererezo myinshi kandi myiza, aho kuri ubu hari 9 ituwemo n'imiryango 640. Ubuhinzi n'ubworozi bwahawe intebe muri Nyaruguru. Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi wariyongereye cyane ku buryo nk'uw'ibirayi wavuye kuri toni 14 kuri hegitari ukagera kuri toni 23.5 kuri hegitari.
Ibishyimbo umusaruro wabyo wavuye kuri toni 1.3 kuri hegitari maze ugera kuri toni 2.3 kuri hegitari mu mwaka wa 2025. Ni mu gihe ibigori byavuye kuri toni 2.1 kuri hegitari mu mwaka wa 2017 maze ugera kuri toni 5.8 kuri hegitari mu mwaka wa 2025. Mu bindi bigaragaza impinduka mu buhinzi n'umusaruro w'ingano wavuye kuri toni 2.1 kuri hegitari maze ukagera kuri toni 3.6, n'uw'ibirayi wavuye kuri toni 3,700 ugera kuri toni 2,200 ku mwaka. Bimwe mu byatumye umusaruro wiyongera harimo gukoresha ifumbire byavuye kuri toni 1,339 bigera kuri toni 2,950 ku mwaka. Naho gukoresha ishwagara byavuye kuri toni 500 bigera kuri toni 8,200 ku mwaka. Inganda enye z'icyayi zafashije abaturage. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru buvuga ko mbere hari uruganda rumwe rw'icyayi ariko kuri ubu zimaze kuba enye kandi hari no gutegurwa uko hakubaka urundi ruganda rwa gatanu. Izo nganda ni Kibeho Tea Factory, Mata Tea Company Limited, Muganza Tea Boutique Factory na Shiri Kivu Tea Factory. Zitunganya umusaruro uhinze kuri hegitari 8,238 zitanga toni 7,200 z'icyayi zitunganijwe kuri buri mwaka. Kuri ubu ubuso bukomeje kongerwa ku bufatanye n'izindi nganda zose. Inganda 8 z'ikawa zagize uruhare mu guteza imbere abaturage. Nyaruguru hari inganda 8 za kawa zikorana n'abahinzi bayo bose ku buryo nta muhinzi uburaho awigurishiriza. Kuri ubu ikawa ihinze kuri hegitari 934 itanga toni 455 za kawa itunganyije. Ubukerarugendo bushingiye ku iyobokamana burayoboye. Akarere ka Nyaruguru gafite ubukerarugendo bushingiye ku iyobokamana bukorerwa ku butaka butagatifu bwa Kibeho aho hakira abasaga miliyoni 1 buri mwaka. Meya Murwanashyaka ati ubwinshi bw'abadusura ntiturabasha kubona amahoteli ahagije ajyanye na buri cyiciro ku buryo babona aho bacumbika. Hari amahoteli hari ari kwagurwa ariko nanone ntibiragera ku kigero twifuza kuko aho twabonye umuhanda wa kaburimbo ubona ko abadusura Kibeho bakomeza kwiyongera cyane umunsi ku munsi. Muri aka karere kandi hari ibindi bikorwa by'urukerarugendo birimo pariki y'igihugu ya Nyungwe iherutswe gushyirwa mu murage w'isi n'ibindi. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru avuga ko muri aka karere hari amahirwe y'ishoramari mu buhinzi n'ubworozi, mu buhinzi bw'icyayi na kawa, guhinga ibirayi bisigaye bihera cyane, guhinga n'imbuto n'ibindi. Meya Murwanashyaka nanone ati andi mahirwe y'ishoramari bafite muri aka karere ni ubukerarugendo, aho yagize ati akarere gafite ahantu nyaburanga nka Kibeho habereye amabonekerwa akanemezwa na Kiliziya Gatolika ko ariho honyine habereye amabonekerwa y'ukuri. Kuba rero hasurwa n'abantu benshi hari amahirwe mu kuhubaka amacumbi, resitora, ubwikorezi bw'abakerarugendo, ibirango n'ibicuruzwa by'umuco. Kuri ubu akarere ka Nyaruguru karateganya kongera imihanda ya kaburimbo kugira ngo birusheho gufasha abaturage n'abandi bantu bakagenderera kandi ibyo bizagafasha kurushaho gutera imbere. Nshuti bakunzi bacu rero naha dusoreje inkuru yacu, mujye mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Uburezi Official TV ni ikinyamakuru cyiza wakuraho inkuru zitandukanye kandi z'ukuri. Nimudushyigikire muduha subscribe cyangwa se abone, muduhe likes kandi muduhe ibitekerezo muri comment kuko bifasha n'abandi. Mwari kumwe nanjye Iradukunda Sylvie, turabakunda cyane. Ciao ciao.